siasa cia mwaka yo 2027 nicio thiritanire ikiambiria kuwata mwanki Meru kaiteneka nyuma yora wari gavana wa mbere wa Meru Peter Munya utumiria kethira rwirone rwa itiki lakini kuonekana akimeneria utongere burabure o Thai na riu mwe obarabethire bakiwata gavana Kawira Mbaru kendo tuika gavana wa Meru tubo bugetha bwichinche mwerekera yo siasa na kinyawiti na mbere ndene account ya Meru ndiro ari twethera tuna rukiri mubango ya ro siasa na mbere kwa na batu kulukura 40188 namba yetu SMS na kinyakiri mitandao yetu witura maoni yaku nyere ko yuru ya siasa isi tenere Meru kaiteneka chia gavana bo 2027 yana to kudrandite Nteto chia Weru Ithatu. Minista wa Urimi na Ndethia Mithika Lenture kuliongira arimi ndani ya kaunti ya Meru na kururia mirandi mwanya. Musie yo sinaepa kuwa ni bakumakira uturo bo nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza utumiria ni ba milioni 86. Mukuru wa kwe miaka 60 kuwatikana na miti ya bangi 47 yandi munde na yawe akirirwa nende kukinywa koti muthanyoro uyu. Na kiri arwe siasa turimureka siasa cia gavana mwakeni wa 2027 nyuma yora wari gavana wa mbere wa Meru Peter Munya utumiria ucoka siasa ene. Beta MUTEMBEI Edward mwanatoa mathithio ni Purity Richard. Minister wa Urimi na Ndethia Mithika Lenture nethirite na ndi akiruria mashini ya kuumia maketha akiri nchuku ya irio gitembene no thimenti akere Mithika na udeite arimi kuongela maketha yo kenda na ndi kuiguna nkuluki kumania na urimi bo akere Mithika nkuluki nethirite akote muntu wa mukumi siasa ne kenda remone kurutira Kenya ngwirai ni Rais Ruto nkuluki nethirite nende akiruria thoko ndene ya Muthara na kwithira akirura mirandi ingi mwanya ndene ya kaunti ya Meru ya thirikari nene mukini Mithika aina riboti kenda kuriria sara cia nyume maketha ira ciitikenia post harvest losses waziri wa urimi ya Kenya Mithika Lenture na arurite murandi yo wa kibwanchukwe maketha nteretie kibulene wa ndine mbeu na ariokia yongio ya yo nchukwe nteretie uru wa ndine Kenja itigania Westin ndena twekinyo urimi bwa mweri yo 5 yo 6 nara ila stoe tukenda tutumaira tesa sawa kuringana na mubunge otigania West Ndaitari John Mutunga mauguni ya nchukwi tutukorende pembe cietu ringi tukwira tutunire twachira yao tukorwa mbecha uri kwendwa na Kenja ina ithoko ne araura ibulene na nyana angi ukana mbecha ciaku ndu tirathoka na pembe iriku turama loi tirathoka na pembe ira pembe no ciaku ikadiri meri Ithatu yete kendua ikauma mbecha irache bo ikauma ikaritwo ngarama ya wikao ikarutwo yunge bacho kurwa bonus wato kona bonus ya ndo mayani ya ndo bakao akendwa kona bonus nyabo na ndo imrabira bingi no twatu tote cash crop twethie pembe cheto mbio eyo mutaratara amona weka na kumenyera maketha nchuku isi atumika nene kuretera arimi mbeu batalaisa amwe na into bingi biotumika urimine bwao batalaisa gato kuma Nairobi turoila yetu eke ya mwangariku itira manya mutindo kegora mutindo bidiata eke itiro batalaisa ariku twenda batalaisa ta migurao na te batalaisa aki ikume yako ina murandi yo mbeu ijambeu kederiro nyambeu ngoto kora mbeu na beyenkai ana taloi ndiro ukembeo loi ndio tawasan fly kuma gonto kwenu ikuma mheshimiwa no ntuko kuone ko ya sunflower na sunflower mumera yo muno to promote no ntwa kokoria libera bile bitwa ya mauta ndawa roeta kaura fertilizer ukaya wa mbeu sunflower udheri no ntibora rais ambiri tatu vije ndio ya Meru kwa hivyo wewe ukienda ukupata fertilizer yako uchukue unapewa mbegu ya nini ya sunflower bure no kubeze yothe wewe kuikurai fertilizer na itwandikirite arimi milioni 6 na ngiri manayana na itukwenda tutethanirie nikenda irio bila binge muno tuturawitie kuma ome
tumbe obidi mako mbira tuli mawe taome itiare kenyene yao yetu babu buriwe tariki 15 Januari twatimanite na ma county chonde cia Kenya kubanga na witikaniri na fertilizer ya kinyira antu betu arimi betu onarabari nturene na twetikaniriya county government chonde itunengere list ya nara kukethera kwina store imwe every ward tene Kenya ward 1450 kenda fertilizer ikinyila kimurimi so nimbeterete list ya kuma county ya brobangi bakuthiria barete na fertilizer viviata Weru kwa store nonto engwe yetu twinde okaitene ko waziri Lentore na aruretie thoko Muthara tiganisti kinya kethira ne aruri ntuko inka inthiru yewe murwa akwera monana thoko ene arurwe ya murwa anto bero bankume yumentu kwe mwako etura rwero yorako anto batora bongwa leo magana no rongo ibu ngoma pala na bakone so thoko aruro etio yori adaimo ntokuya itoko menya thoko ekaoyora akinyanda yawe aikunekela biyo tere kedra ne otendau isaza unene itoko menya tawo ne andi ne ao to toyoria thoko towe Lentore na ikete wira ne bwa kuthillekeria into birabi kaibitiere kubwitheka thokone inkomenya kore parts cia thoko iterekirwa na ndendo bwira ruare no ntokiuria kiu kana into bibi kwendekana bithithwa ndendo butangasira turi aruare Muthara market that mbwao ire bwiri kwaya naroye thokone orende ituthithitie tenda yayo evaluation yetenda ni kuendelea na ndene ciumia biele tukahakikisha contractor akweya kwenjarui ndendo bwira manto ya ablution block kana manto ya sanitary block ile au kinyachio process yosia ya na upya kende vivyo boya ni kuendelea manto ni awekera solar stima market ine hiyo ni kazi tunaendelea na kwenda bwira thoko ikathiwa kikisasa nikenda ntu beto bomba kuona unduma ile kuendekana kwa contrary kire antu brabange bethra bakireta story tesio thoko ene ministry yetu tuhakikisha bitiere bikuhakikishwa bikuyura nikenda ntu na biashara beto Muthara betha baikire masingira ya mea urokwenda kurita biashara akarita biashara koroki kuringana nwe thirikari makini ukaria area yetu ng'ombe wamba bwa ng'ombe bomba kuthira na thirikari ni akwayete equipment cia kisasa cia kurwa na mikora ira yetura kuya ng'ombe au na my brother Professor Kidiki na arare na thirikari equipment yekinya any time kwa wantu beto bwakarua bura kumbikana na bukaibwo bwa thirikari ya William Ruto emanani na itayari kukambana na walifu itukwenda kuongela production area umania litangiri milioni 5 billion iratu tumba ukama ene Kenya ke tunaenda kuinda mwanga bilioni 10 au increase production area tunaenda change mbrindi sietu cha ng'ombe na tuambirio limibubo ya kwa nyanki nikenda tumba kwa ng'ombe nyanki na the right nutritional value atiganya West Meru County ni mwe ila tuna project tukuran sio fund aremi kulina nyanki na kenda kuthiria nkanja kendiunga ciawe kaunti Meru waziri Lentore onte aya methikora bwaringa ira kura changa bana ibo kuibo mbeye tande wasiri wae othirikari wora ndari Kericho yoro wora ndari Nakuru yoro wora ndari Nyandarua yoro kowende utie uongara muremi ari ya Kenya ntiringa oti mbeta sire wantiri mamundene konde yaruari yao te siasa tukuyite acio siasa cietu cia kwira antu bacoke miundene bagathithia atia bakarime basiare irio Kenya yone irio bya konyi bosiare bitiare 20 ome antu bone mbia wikira miuko na twaririe tuone thina irare mibaina cione kenda tumbogotetheria nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika
Muciĩ mũtũti Daniel Sniper yuĩte ũtũro boburo watine kuma gavana Kawira arekuwa nĩ baũthĩri mbeca milioni 86. Mwekuru wa Sniper uwĩte wati kwenda kũrĩrwa ngari kana inya wakĩro nyumba ndĩkĩra kwenda nĩ mũkuru wa wethĩra akĩona kĩoto. Bauwĩte barakiberĩrĩte gavana akethĩra akĩrombore kĩrĩ kumana na mari yawe ndĩbona nonkakiria atĩ kwarĩrio ntubo. Marioni Karugi ana ripotie. Mwili wakisema haki ipatikane, si haki ipatikane, wako katika siasa na biashara. Ile ni biashara yao. Wameweka pay bill, wanachukua pesa, wanajaza mafuta kwa MCA, zingine wanakula. Huyo mama ambaye anachangiwa pesa wakisema ni haki kwa Sniper. Kitu ya kwanza tunataka ajengewe nyumba ya ghorofa. Number 2 anunuliwe Prado. Number 3 afunguliwe trust fund ya education ya watoto wake. Ni miario ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ya uka nyuma akiaria na andiki ba Nteto yorure ikukia mututigi Bernard Muthiani ura wijekene Sniper. Miario familia ya Sniper imeneretia nene na kureana nayo bakiwa batona mbecha taiu na miario ezi ni ya kubaira itio na kinya wikira utorobo watine bwa kwithukwa ni endio kithanara bateandite. Itukuibwa tuteaneri na tutiwiritwe ya family ndirawona mtu akivalue mbeca nkurukie moyo untukwe antu bakupendo rumors bakiwa family ati ikuothetwe milioni 86. So kiuria kietu ikimwe nujo wina access ya account nontu itukumenya account ira ikuotherwa pay bill ira yikairwo mbeca iu the owner nora wina access imwe kurwo Sniper no ti mtu ungi wumba wita nyala itha bank statement kana la itha balance ekuwa ati kwina milioni 86 iku risk kinya maisha ya family na mwekuru woke nontu akeya kuvamiwa anytime akira warita milioni 86 tiwiti kiasioneka. So tuwe twina kithikiro na antu ibatu excuse ibatu ekanya uroti na botethio romba murungu jwambia nende leo juromba lakini batu tuwe family tutitikiria stories ya mbeca cikirwa Nteto ne cieria kuingila justice nontu kinyaka wa milioni yana justice kekonekana ukethira etikitie justice kayurawa batu na tuitikitie kwina murungu na no tethetie family na bura tumba kuwa iboya sana ki well wishers bara bethirite betethia family imwe kwa imwe baba ingi na tuwe family urokuwa anga mbeca nire anawa tutaciona no kana kethira ane nkairwa akarira na uga kurira lakini tumwire twina thina twi family milioni 86 akuwira araikite na aturetere tucitaji. I'm worried nya maisha yakwa yari atari na nturia nkurintia ngiri milioni 86 na nya chionga ntekoni na mbeca ire. I'm afraid nyangieta no ntanto bariona bakono mbeca cietete actually nyingo ati na mbeca ciumete okaiba muntu from no instead nyoro maua at least nya pole ake ikuincha ngiri milioni 86 irote ombanya ko runya no chiona ni otombanya kona ni mbeca iu. I'm worried, I'm insecure, so inkoromba inya at least nipate security nontunya thaingi atu mbeca ya thainya nteona nya cia kunenkanira and my life is at risk. Mimi sitaki my Prado, sitaki what mimi nataka tu justice iyonka kenkoenda to my lovely husband. Raku ati mwekuru Sniper na urirwe Prado mwekuru Sniper netherwe tuli uria ri kamoyo jwa muntu iyo atwire kura Prado ka mukuru wa muntu akoro wakenda urirwe Prado o mwirire moyo jo ijo keja kura Prado no so ura witikitia ati na ndie meyo kenda ona Prado ingwitikia utio kisi family nyumba family ti kwenda nyumba yuri na tharike mtu bariwani kabarakiri kuma gavana ikurita miario eu bakithwana cia icokera kuromborekeri ni ontu ni miario tibui no indi amona okira kwao utebu bwakarika batu twe ya family twakirite itarira ya kuma miario ira yarirwe babeta press conference itwajukirie kanya kakwamba nontu nubwamba ustuka kwistiche mutongoria we waracia bukamba kuthuya kwethira muntu we na kiongo ki kamili so turo tutisha itwambire okaranthi tuona twi family nontu itukwirwa kwiba ikiri wakiri kwibo tukuibwa mutongoria akiwa ngaga ikiranga wo wakiri barabe ya Burundi guru ne Kenya so itwakarire nthi ya family twamba kuthuya miario eu tumenyoreri nikyo tukwarite katutirona ikanya turayanite tuona kwethira nya muntu no icokere
aturo correct miariewe na kiri barabara na ciuria yanire akaurukwa mututigi sniper ura mwankari umwiri joe juri nyumbene yaku yani yo macokio kuma kiri family CI embathithetie bwega na ni asante na shukrani no ndo ora bathithetie no ndo antugo ira banjireirie ngui kinya bangi batari athiongo no ndo athiurunga no ndo ndukuthuriria kioto na au ne ngua ni asante ne banathithirie ngui cia ende une bathiaritie batatumburira antu bonde bara bathiaritie engwenda bawatwe nabo banengera ndibi bai anjereria gwika atia kwenderea na mamba kwi ciuria tukurangwa na une antu ithie tukaurugia mwiri yo sniper batwe twina githigirwe kinene muno na tukiona mwiri yo mutano cio githangika muthangika yu kuthangika na baraba morwere bataturirie nire betito moro kana batwira baito moro antiko fulani kwa batwe tukiurugia mwiri yo no just sniper ikamba kuoneka kumwira sniper yweria uro kuri ntukwire kuyuka thikwa yethikwa ntukwira uma bukaroma batute meo muthika tutena uma bwetu ni arangi na wa sniper nkanjira atumite ntumwa kire waziri wa urimi Mithika Linturi mwaria wa Meru na kumuria na araniria na Rais Ruto amurikanie wirani abekire rua rira arari kaunti ya Meru ya kuthiatira kioto kia mututigi sniper. Rais Samuel Ruto nimemsikia akisema DCI wafuatilia maneno kamili. Asiwe amesema na mdomo, hawe amesema, alafu atende, ripoti itufikie. Kingine nasema, Mithika Linturi, ndio msemaji wa Meru. Nimemtuma direct mpaka kwa Rais Ruto, aende amwambia kuna shida. Tena shida kubwa. Abambanue hiyo maneno, atuweke vizuri, kwa sababu amesema, hiyo kijana afuatiliwe na maneno yake yajulikane. Sasa asisema na mdomo, aseme na vitendo. Nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Siasa cietĩkio ngavana Meru nĩ cionekete ũkucĩria maoni ngũrani kaiteneka nyuma yora warĩ ngavana wa mbere Peter Munyaku wacoka wĩkĩra kĩama kĩawe kĩa PNU akĩenda kwĩbanga kũromba ĩtĩkio mwaka-inĩ yo 2027 Munya onekete kũrĩa akwanĩrwo nĩ ũruti ngũĩbo kaunti ya Meru bora bwĩte na mbere kaiteneka ntũrwa kuonekire tũmĩte acoka ũcokanĩria kaunti ĩu ya Meru. Phineas Imana aina rono rũu kĩrĩa arwe siasa. Siasa chikithurano kia mwaka wa 2027 kaunti ya Meru otinkanje ichambere kumatana kung'enta buka Thaa ora ntuko ikwethira igĩtana mbere itwethekeria maendeleo yetu no tuwa muntu omwe ni ndanwe ene keringe nentwire mwithira ichokyo nyuma yekio chinda gĩtĩ kĩa ngavana mwaka-inĩ yo 2022 ngavana akawĩra Mwangaza noneka yakatiumba kwithira kĩthenge cha kwĩtĩne kĩu na bone nyuma ya CS Linturi kunenkĩrwo ngũi ya minister nĩwekĩra itomũrũngi kwithira nĩndĩ akiuga wea kũnogoka kuma siasa-inĩ. When I recovered, I found myself in politics again, and I was saying this is the final election I'm going to do. I put on all my energy, all my resources. Actually, I spent an incredible sum of money trying to win the 2022 elections, but I lost. Again, I found myself reflecting on my life, and this time I decided I'll leave politics for good. Nabo wakarata kurita murio mongo kwa ngavana akawĩra Mwangaza kaende kabati ende bo nitakaburĩkĩtie kwaluka kinya kithira ati kuringe chalebu Thaa ura wari ngavana wa mbere ndeni akaunti ya Meru Peter Gatira Munya nonanĩtie kwĩbangania boya kendo chokana kurwĩtĩkia kĩa ngavana kithurano nekio mwaka yo 2027 ntwethire kinya tumira kia tariki 28 mweri wa Novemba mwaka muthiru ndĩra chorwe karingwa Itano rathiana Itano rambi rethiana getha ndĩngĩenine
Ntuku ya Weru ngabana wa mbere kathetune kamumiru ne kakumeneria miambo ira ngabana kaira mwangaze thaira itumaira kire utongeria kaunti ya Meru mbira tuite spidiana makarajanana barabara ene riku tuina ngari riku kana ibonda bonda kana Weru baru Nimekwariria mantu yauni mantu yaramwirwa itanjo Arainyeletie akarurete kya ungabana mwakene yongirele 27 akiwa nende Meru batibatire kwithira nende bakele kya kyama kana ngwataniro yake thira kiyanio akiwa nabatire kurekwa kethira kirwama ya mutungeria na kuyana ngwataniro kana kyama kirakwenda na kuwa kira kina bata ni utungeria bwa Meru baketha bya kwenda ndura na inko chogia nkatho muno ntuikuiwe obwe bombena na iba kwenda bathura batubwiru ndai kanjara muno ate undai kanjara berende umakiameneke taki na uteno batirimana bonde bo gukua maoni obwe karika miri yangabana kaira mwangaza kinyayo nionekete okuka kunto mwanya arakire ndio ngaya rais Ntuku Ithatu ya Meru tere mwanya ngabana nonekana akiwira wabuka Thaa ontobwedirite bukioneka utabarikia Ntere Cheyembe. Wacha sasa nimpatie gavana wetu Bobu karika gabana kawira mwangaza ethira akioneka kuelera mathina ya KCS Linturi akiwa nwe thina ya kuwira kukokie Dengo choke nyuma kagita ka kampeni cha kithurano kithiru monto kana ntoboneka kikuringira ngabana kaira mwangaza ndebe ya kuthurwa ya ngabana arimo bunge watianie East Mpurwaburi na Peter Katira munya baile barane ndibonekete kumwalo kabuka Thaa Gita kakunywa muma kwa ngabana kaira mwangaza mpuru na bunge bangi ba Meru bedira bakiuma ira Weru na kuwa bakaidira baimu watambaru kire utungeria bokie munyao ningathimo ambera katomwa wonto ithirikari na ari utomwa ambera ndaya mbokethie nkethi yewe kende na yandwe munyana alikuwa kusaidia mama Kawira hebu mpigeni makofi tutafanya kazi na wewe na tuatethania na utaka kwa nguru na nende tukiwa kiraito na Linturi baturira kete kya ungabana 2020 kimurikiro wa abunge bonde kenda kaunti ya Meru ibonekete kuri akwanirwa ni utungeria ngabana kaira mwangaza na kinye MCs baraba ingi deni abunge ya Meru nibonanitie kuri witaniria na Kawira na kiuria kira kinene nekithira ngabana kaira mwangaza kakurwa na Linturi na bangi akethira kiola wa munya nombika kwithira emuine na kia kire kithurano kya mwaka 2027 yayonde niwetera na kuona burani ndi karata ka siasa ikakethira kakialuka na mathabu ya kisiasa yara kethira kiringa wa ni bailiba mtu agushinda ro bati umba Kawira ingo geciothe bena cio ye nindanwe ene keringe nenture mwithira ichokio Phineas Imana garu ya siasa kire Nteto cha Weru mbira tuite spidiana makarajanana barabara ene riku Uba Phineas ne kuma kiro no runo to kuona kanya kambira gakuno kweta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki Mabate, we mama mabate, mabate, ukipata baridi, nuno mabate, mama
mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. On Go Entertainment this new year on Go TV bila kulipia extra. Kama uko on Go TV Lite, lipia Go TV Value, utapata kufurahia Go TV Plus. Tayari on Go TV Value, then lipia Go TV Plus uenjoy Go TV Max. Kama wewe ni wa Go TV Plus, lipia Go TV Max ujinice na shows noma kabisa on Go TV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download Go TV Stream. Go TV, love it. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Nontu mathaiceterere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ire kome ya kuigua kario kangentere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariozo tiwa ndumekarire ete modugi ndoka imoduyo ko tumelete Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Keno kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Zozo na tozo. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi iko na mengi. Nano to ya kwanyange na nyoroka to na bi Afya Plus. Na sio jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. You came into my house and then you stole my entire family from me.
is as crazy as I am. Bueno, tumeta na mbere kurumira Nteto cia Weru Ithatu. Skuru ya Ntutu nisho bunge kechuka ya Bang'ombe nende ne bamukirite barwa ya kubera batina kanya kakwithira bure na junior secondary barweye yuite skuru ite na intubira bikwendekana na ko ni babatere kuinga irasibiu no ntubite kanya kabitithwa na mbere. Samuro Geshima ayana ripoti. Ugoroba igoro aritoba kirachi kia junior secondary bachukuru ya Ntontoni ya Muthito wadi ya Karingani barakinyire aciari bago na ntumwa kuma kiri mwarimo munene ate gutigwa kuri na kirachi taigu kairinde ni achukuru enu kuma emunthi kuringana na barwa ira mwarimo munene aramukire kuma kiri ubichi ya kithomo ya sub county ya Chuka rukirirwa emunthi aciari bonde bachukuru eno bara ukana muthuro kumenya ikina onto ba utunywa kirachi iki biumia bithatu gake nyuma ya kurugurwa gwa cukuru aciari bambite kugurira ana bago uniform cia cukuru eno na babarira bichi igoro kibwaini turagwatire report kuma kuri ciana ati cia grade 7 ile ndiro itigaoke cukuru kairi kutina kirathi kia JSS twamenya ni twanengerwo kirathi kiu na twatwaruthirwo assessment na twakerukua ikitumirwo kona tuciete tuli aciari tuinde kenda tumenya thina ni veri uria wanenkanire grade 7 nwe ubati guka atwiretere ndamucuna nigike kuringana na barwa eno kirachi kikiringwa no ntuba cukuru eno kwaga keni kiganu gya gucethera amwe na kwaga biorobi kinyaniru kuringana na mutaratara wa kithomo kia junior secondary nimatwira gitumi ni mugunda na magatwira grade 7 yenu telenje fund ya wetu na nwakankudia ntuko inu kumale cukuru ya lugurirwe na tuigwe tukito makithomaga katulali kenyume ntuko cukuru ya lengerwa kama tuveteretie nonto anasiana inu ila cieta grade 7 ni already ni jinde ntumu uniform na cia purepewa na nitulari na alimu mara mathomithagia bariuga gutire cukuru yenge iri ukubina ntora eno ira ana baba baomba kuthithomera cukuru ile tukwirwo turenkelwe kuma ni kilomita 5 kuthi 6 na kilomita inu 6 tutina njira mbega ciana inu tina security no twakora makugendera ndi guntu ni mithitoni ni nyencheni last year kwina ciana cianenkerwe cierirwe tikuvotekana ntu ni ciana inya mathi mungoni na wewe mwene ameratere akaria na head teachers ciana inu kinyagetha ciiri after 1-2 months ciana inu ciatwikire ciacererwo ni kuverithwa ana baba ingi maruba uragira mulo tongo batekinyaga cukuru bange bakinya na ara kwi bange kinya gwitwara tule uragire na riu ni thine ya gutwika ka kwigwe ni president kuthina ni guntu kuraja kuma cukuru ire gichanga cha giki igitemire mwerekeria wa kithomo wa sub county ya Chuka Muhammad Habdi aja guchugia kwaraniria na aciari baba aranyuma ya rwaria rwa mathaa gutwikite kirachi giki kithimbere na kuingwa baiterete muchemanio ura utwitwe wa nchuma ya kiumia kijite gati kabamo ba aciari na abisa ba ubichi ya kithomo. We have talked with them. Amicable solution has been reached, and so far everything is calm. And follow-up will be done by sub-county committee from next week. Nitakatwale manoa indi atuila ni akutuluthira mucemanio ntukuni ntubo ntukumugwanja tone ntukuluthira mucemanio nikenda tuikalande twirwo igwe tukalengerwa grade 7 ka tutirengerwa gwatwika grade 7 ciana cietu itigucuthirirwe nontu riu ciana cietu kaithiete gucoka thutha nthi buru nontu kwaga kithomo wegwe thirikari tututhikiria ugwa na ciana inu ciengero tiuga iteca cukuru kuma Ruyu kuma nursery
kenda thirikari nene tuthikirio gwa tutina kietu. MCA wa wadi ya Karingani Murithi Gaturo ura akuri umwe wa baraba guchugaia guchwangerekana nareganite na itagaria ririria ana gukaramichi batakuthoma na ile igekara nja mara mangi makithomaga mbuga solution yenu itimbega muno ya kwigwa ntu makigwa mari micie indira mamangi mari skuru ogwira nenkiromba ni ati ciana ino ni icererio solution alaka iweza kanavyo megwe mari cukuru ariuria abisa bakithomo bakigiria ana baba bathimbere kuthomera cukuru ino nuntu bo wagibwa cukuru yenge ya akube irabakithamirua neno igathira na gutwika ciana ino ni inenkero GSS nikenda itigatuike cia kuthie baracha kana cia kugwa ciana thina. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbite wa Samuel Gaishima. Ikundi kiria kikuthetera kioto kia Daniel Sniper wite bakabwithia maromba ya kurombera muri wa wentere chimikinduri. Ikundi kiki wite batikire mwanka batigire musio Sniper yukuona kioto na baraba morwere bawekirompene. Ngazara Meru bonde ndene ya Meru County na omea County ya Meru ati Jumamosi ijete ntariki 10 next week tukenda tuina maromba nonto bamwe wa Sniper na kurombera justice ya Sniper na kinya kurombera Meru ala mikindoli market kwamberia thainya na ito kwarika antu bonde bombe kwija tumbe kurombaniri amwe na twaliri amwe na vile vile kakaribisha nabo baria uri okarakiugaga Sniper atare arume kana kethe na metho kana kethera bila bia kuri bia chokero kana kethe bia kuri atol twamwira antu bau bonde njoni ya mikindoli ntuku ya Jumamosi weje wona ntutu ketha kwena viewing of the body wona interview kugira kethera bili kuka na biteku kuru bonde to boromba kuru Meru County buinde ito eje ni Jumamosi we tariki 10 tukariraniria amwe kuru ungu we twakirira kenda tumuigeka nara kwigwa taukeri tumukiria kenda amenye inyewe kire kuru bangi bonde ba Meru County baba inge no bethore bo bethrite be na itarire ya abakuria bakamama na bakawirua lakini twana to Sniper no tweterete the netre safari na ratwira ne yita na mwate na mwanga narua twana no tura china baba ikwira mwate inari ito kuona antu baraba wati nibo bau kire clip ira chionde Sniper na kuthithia sio criticizing government kana muntu kinyore ku antu barabonde baindene na baraba irumanda na arua ute kinyawe Sniper ana ku criticize kana kweta rito yawe atutu tena mantu ya mainge katokuatire mwene kipindi mwene sinema the actor wengwa ura watu manite atira watwa watu turi watire muntu yake akwato naye kwa ndene in the next few days tukuru kia mwiro Sniper na nkeri kanagia batwe twinde ati mantu ya Sniper itukwenda justice yonekana monkanda ike mwisho Professor Kindiki no twere agano December ndhiru watwira antu barabora ite Sniper baraba itete mbecha barama mukunyanire ngarire cia mukamatire ati wantu bonde bakwenda kwitha bakigwatwa monkana ndikira tuonete ati ngari ndene mitandao tuona antu bakai barabomba kwitha bagwati kiuria gietu ni atire abara nabo ba finance te mantu jaure bakagwatwa ri baraba wire ito changete milioni 86 ito boromba nete yo kenene kinya babwe tumeni no milioni mothai nikenda process ya woka nyumbera twerwa tuoke na ture prando twanjerie na rwiro mwene kuruagaria ta watwa utekuruka twathiria muchemanio yo Jumamosi yo mikindori maandamano i 24/7 kona chionde cha Meru every sub county every constituency ikathithe ya maandamano kibwayo no tesore no tuchoka nyuma kuma ura Meru etwire kaumo no ria twije na kinya riria twari na mukuru gwitwa ntwangaine
Gutire Meru ya menya muimenti na mwegembe na mutigania. Tutura turi gintu kimwe. Ikyo gituma tuigwa batu turi antobaimenti mwana mwegembe aringithetwe tukauma. No tugwekanywa kararirwe. Kwerwa negembe angaitigania anga baba kariou kambere ore oraririe akenda kwathurana Meru no ntuwengwa na bwawe icio ninka. Aritwa Batharaka University ni bakoromba kigine ke CDF kurekera cua kurio kwambiriria mwaka twitite atongere baba ke ari obisine mubunge wa Tharaka buweta rito bainge berera kigine ke na bainge batira cia semester no tubocererwa kwa mbeca inkuluki ni boreti mubunge wecio kwitonga murugara kuongela kigine ke kenda kuguna aritwa nkuluki. Paul Wakabithi aina ripoti nankia mabai kumbia tuksa Nteto Tharaka bara bakire nandi kibanda to muthenya gwemde bori thirikari nene kurekagiria kigina kia CDF kuri na kagita lakini tukuromba na reguru mbeca iririsawe mapema no tuire kinya igatwithira rimwe semester chiamberie arito bamwe bamwire kodifa na chiari betu rimwe ndengo bakurima na menda netu thomithagia national government bakirekeria mbeca bachirekeria early enough kenda kia mbeca into tiga on time merito ba kodifa ka ba kurega kia kutha magerio cia kubaret kubathukire maisha mo by in future anke ama baba kimeneria arene mono tongoria bagi siasa baraba na njira cia kubaragania kwenda ende mochiacha kana ende politician aya atwathurana kana aragaragia kiama gia tuksa in the name that na kwenda gukaranthe na timu emwe atiga babangi wengona kwenda go support tuksa na ya karithia tongoria bonthe amwe ba tuksa abaerekera bareterete tondere kuatanira tongoria ba tuksa tokareni inamoni toatanire tondere uchukuma our agendas well smoothly next time matorombe bombe chachiriogo tongerwe kanyamwaku kena tomba ku touch a large number tomba ko garanto benge tuksa leaders bato durito twinde tugwatanire tumenye wana siasa benda kwaragania arangwataniro eri itankoma itunkoromba gintu kimwe tuksa leaders tugwatanire tumenyere amwana siasa aya ayeta na gintu naje na gintu fair and medani nikenda tutethia komurendi baba tudurire kirarito baraba tiromba kurumwa mbesa kagita kaka ito baraba tiraomba kugana nuntu kwaria uma mbeca tiomba kugana gikira mtu mheshimiwa naongere kiama giki nusu milioni na nusu milioni ino kegwa tukimiga mweri wena na itukubera tukegwa tukibarumia baba tiraomba kuigwa ikeba kinyira ngere kanyamugaku inya wona atongere kangiga kinya 1.5 na tukuga milioni imwe itukuromba tio twiko mures itukwenda utethio bonene muno na wana siasa bonde ibaye na njirera yagirite nikenda tutethia komurindi ikagitani waku atongoria baba tariritie muno ke mheshimiwa no tubotorumia mbesa na tondere kuatanira atongoria batuksa tokareni inamoni toatanire tondere uchukuma our agendas well smoothly wide lips na turenda ngwataniro kinyana bakiri my executives tutikwenda kuona dispute katika yetu katuya bantu amwe nikingo tugiria ku manage aritoba yetu tu bantu amwe na tucoke tunenkalera woni kiri anene bara pagufad executives nikingo bathikuru maandamano kwa boreshi ati imbia chiagairwa unfairly kiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Beto Paul Gwakabithe. Kamiti ya ugima mbunge nene tongeretwe ni mbunge wa Chuka ya Bang'ombe Patrick Monene nibethirite nende bakiliongira sipitari kurekana kurumirwa ni ungumania bwa NHF nibaliongete kaunti ya Embu na Meru kenda kumenya uma pomanto ya Rita Maniko Mushiri aina ripoti. Kamiti ya ugima wa mwiri thiini mwa mbunge nene ni irendekithia gukorwe na mvonge ngurani iria ivecaga marigitari marwa ma wira na ingi ngurani ya kuvitukia mathibitari ngurani kurigita arwaru. Ino ni kuona ruvonge rwa KMPDC ni ruo rurutaga wira uyu guonthe na gugakorwa na kimenyano ari kuvitukia mathibitari maria makuruta wira kuona ni ma arata ao. Ino ni kulingana na Patrick Monene uria niwe mumbunge wa Chuka igamba Ng'ombe na
uria niwe munini wa mwenegiti wa kamiti ino iria iracerete thiini wa mathibitari ngurani thiini wa kaunti ya Embu na kaunti ya Meru maria marekwirwa kwamukira marivi matabatie kuma ruvonge rwa NHIF na ruria rwa Edu Afya. Kwina bodi iria iregistaga mandagitari wathoma uri ndagitari ubati kuregistrwa ni Kenya Medical Practitioners and Dentist Union. Liwa registrwa ni bodi inu no yeregistaga macibitari kogu na macibitari maingi ni mandagitari kogu twachuthiria tukona wakorwa bodi inu no yekenderea kuregister mandagitari na no yekuregister macibitari kogu ni maregister cibitari cia members mao kogu tukona uni kukugia conflict of interest kogu turi bunge tukari commit kugia bodi nkurani ya kuregister mandagitari na kugia bodi nkurani ya kuregister macibitari. Guku makiugaga kuma thibitari ino ciatiga kwamukira marivi kuma kuri ruvonge rwa NHIF na Edu Afya, nyingi ciacio itiravota kuriva engi aruti wira ao na uguo magakorwa akurugamwa wira. Staffs wale ambao wamekuwa laid off kwa sababu tumesikia uchungu sana, wafanyikazi wengi wameenda nyumbani. Na tunajua hizo ni familia mingi, ni vijana wetu ambaye tunasema ni hustlers ambao wanatafuta kazi, wamekosa nafasi ya kufanya kazi, wako nyumbani. So sisi kama kamati ya bunge tutafanya ile kazi ambayo inastahili sisi tufanye na kuhakikisha kwamba wa Kenya wanapata huduma ile wanastahili. Wauguo kamiti ino iri na itanya ria kuthiria ukora uria ukoretwe ukithi na mbere karigati ka thibitari imwe na ruvonge rwa NHIF na ruria rwa Edu Afya kuria makoretwo makiamukira mbia nyingi kuri iria marutirite wira. Kogu ni tuthiuruka cibitari ino cionthe cia listini enu Kenya yonthe kenda to make sure in future NHIF itarusi mbia na to make sure in future wananchi makugwata urigitani ura mwega na to make sure ona ene cibitari ona matatu ika victimized and fairly. Thiini wa kaunti ya Embu kamiti ino iracerete mwena wa Chest and Skin Clinic mwena wa Ishiara iria mwene ni Dan Bongo. Varia thibitari ino iraena thina na maritwa mairi tu ma arutwa thiini wa mutambo uyu wa Edu Afya. Mwena wa Meru kamiti ino icerire thiini wa Jekim Hospital. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ekruba mara ni barombete utethirwo na kigina kekuru kenda ciukiria matura na ekruba puiteba ke yakuona kigina kyo cikira muthitho kiomba kithira kibatethie bonene muno ke kaita ko cokia na boskuru. Martin Mwambi ana ripotie. Pabune kuruba gikundi kia wendo mbari cia karimba wandia methero kiri gicigo mbunge kia Maraka gita karaba kuriungiritwo imocia cha na mutongoria uri nkumanda ya Nwambuba kiri kithomo gia kwaigana nkinya gukobithania mbeca na gicunku table banking. Twinde tugikundi kia wendo ngurubu ya karimba tukena muno na ndayana karibu sana no dijage teka dike tumba kwiga mbeca ija table banking rĩrĩa twĩ ajiari twaremerwa nĩ kũrĩ school fees tukaomba gũkĩria tukaomba gũkoba mbeca ira na tukaomba kũrĩa school fees kĩjana jetu na biashara kinya gũkũria biashara ni jetu bakiaria kagita kabariuga barienda gũkĩrua na njĩra ya table banking kenda bakaomba kwĩrũgamia na kwĩrũmũraga tũthĩna kagita karabagwatwa mbeca ine jo itũragia gekũrũ kagita karĩa gekũrũ baumagara bakenathi gĩkundi-inĩ table banking ni tethagia gekũrũ na tũrĩguo tũkenete mũno nontu mũjiari agagwĩta mwana na wo mwĩtaga mũjiari na nikendo nati tumbe gutereka tabula kula kunge gugutereka na tucokie nkaro ya mwanya nugu arerutirite alafu netukuria atongoria babange kokunda bale ona bo beje bato ba join nati beje bato gwatiria kana bato support na kanyamu kanini tumbe gwikuria twi amama Ndayana kiaria kagita kaugite ibwega ekurundenia kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya nthiguru ya Kenya kumenya mantu magukobithania na nkinya kwaiga mbeca ino enda bakaomba gwikuria na nkinya gukuria matura ikundi ni wapateria na table banking bakaomba gukoba mbeca inu ikundini na betethie personally nonto tiomba ku reach out ke muntu onde ukimutetagia koguo ndona ni njira mbega ya ku reach out ke mwananchi table banking yu tariu an example ni endeno ya January antoni barasoka cukuru wena baingi mono batari na school fees bona gikundi na bwena mbeca iji ya table banking ya kuciarithia
mtu ena thina no eje gikundini kigwa gakoba mbesa riu antu bathiurukaga bakiceragia atongoria bakirombaga mbesa cia school fees mtu akathiera gikundini alombe mbesa athiarie skuru agacokia baadaye na interest. Mutongoria uyu ambirie kiri gikundi kia ekuru kia wendo mbari cia Karimba arathungira kiri gikundi kia Destiny mbari cia Kajiunduthi na kurikiria kiri gikundi gia Gitije mbari cia Nkangani wandia ganga. Atumia ni baba gwataga muji the whole family kugutethetie mutumia ni takotethetie mbi the whole family na family si nyingi ukina thio gitethagiria atumia it means we thio giakaga miji mingi that means the bururi no thio gitagatia ugikuraga. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi. Muthoji wa siasa Oscar Mutugi na chokrete CS Mithika Lentoren katho ni ontuba kuwate shukume kire siasa ri kuringo Meru kaiteneka. Oscar wete Mithika na bwethete ontubo etumi ni ontugera kina maana kaiteneka ni kurutira Kenya ngwira erwe ni Rais Ruto. Mutugi kare aina ripoti. Nyuma ya migambo ya narua ya minista wa urimi Mithika Lentoren kuwa watitonyithia kiritu siasa tonaja maturene wagatega na mbere kiri kurita ngugiria ini mutongeri wa mugongo na ndi muthoji wa siasa Oscar Mutugi ariuga migambo kanetaga riu ria CS Lentoren ni riria gaburu onto akwithira bagia kanaga magija maingi na gitumi kwithirwa Mithika Lentoren that he is not an active politician ni appointee wa thirikari na riria akeza kuonekana zeka bambiririe kuchokaniria kanywa na politicians barabara active no kwithirwa inyinjire kugeria kumuthukiria ngugi kou decision yawe kwithirwa akirega guchokia any of the accusations iria kwirirwa na zone the bantu ituzonete politically. I think that is the right decision for him ethirwa akiconcentrate na ngugi iria ai probably uro mwete ngugi ethirwa akiona atiku meritore bateri noengo kethirwa ena jurisdiction kana akethirwa ena itagari aria kwithirwa gitekini action but other than the appointing authority kutungi umba kumenyeketha Mithika Lentoren na guita ngugi kana atiguita kuruki Oscar uga kiredio ya mutongeri wa mugongo wa Jamiru kiumia kithiru CS Lentoren onaniria ategwiritwo muno bubu ijite kumana na uria ngabana Mwangaza mwikagira mangenyo mbere ya mutongeri wa mugongo. Body language ya CS especially riria ndiunga ya rais irari nasa na moi kurakarazeka ati very comfortable kwina ara kurakarazeka kinya gavana kwewa kanya kurita migambo etibui na rais yareo na gukethirwo gutina any attempts gutiukarazeka rais ya ku protect CS na CS wenka kinya members of parliament na ndio gambi Oscar ariuga Lentoren ni nchamba na atio gwaba kugite gamba ni murengo jwe kwa kethira ri siasa ne akiuga kirwe no kwithire tigintu gikeru konetete murengo jungi kiri siasa cha mwaka jwa 2027 akiuga siasa ndhiru ari kiamene kia UDA aumite kiamene kia Jubilee aria bari no chore burito na mutongeri wa kabere wande Uhuru Kenyatta na niwe wari mwene kiama kiu kia Jubilee. Untumba kurigara Mithika Lentoren akinyetie point akeza kuigwa zeka ati very comfortable in UDA kana kinyana gwetania na president from history nte kuona zeka Mithika etherwe no gwa kwa go take decisions tugachoka kanyuma ituize Mithika bari achore sana na president ura umire Uhuru Kenyatta bari achore banene sana but kugo kinya point kwa tuika kwa political direction maybe aku need go take iria president ura wari ku maybe ataigana wa nayo ituize tuingwa na itonete Mithika na evere na side na president Ruto igitari wari deputy president na betania na amona kuthangi kwa gukuingi betanirie no mwanka mwisho kote mtu withairo eno gwa bwa kwithirwa agikira ku take decision. Kiripotera Nteto cia Weru ria kwarietwa ni Mutugi kare.
Uwe mutugi ono to kinya muthia yu Nteto chiwero tha Ithatu ngucokeria nkatho na tubuko thawathanirite na uni na nkatho chimwanya kire barabo onde bakinyaniritie Nteto chutu kuboru aria mona mubango yu arwa siasa. Beto Mutembei Edward mwato mathithio ukari Purity Richard. Good night and God bless.